Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše kgaitsedi o ronyokonyala le ga ronyokonyala tate le mme bona ba hlaba wanong ba o rwa ba tshela bona ba ra go lokile mara romela ba mogonyana le ska tlo di dibiša taba lena le mogonyana le ba beile a rara menyanya ebile šetše ba ntšhitše diteite ba la ba ntšhitše diteite so tate o re no na ke gane no ge le monyanya o ka mmatšhe ka diteite mola Good Friday wa le no ka re sa le ele a re bitšang ba bondeng re ena ke ba tsebe le magadi a mathomo ba ntšheditše ga mama ka baka la dikgogano tša gore kgaitsedi ya rena a nyake boragadi yena ispeta gore magadi a gage fe go tla boragadi a wa reela ga bomama a kwana le bomalomaka le mamogolo aka wa direla moo ge ba wa direla moo magadi awa a fela mankgapela ba tliša moo ge ba tliša moo ke ba tliša tate a gana mme wala a amogela ke mme ge a fetšo amogela e le bošego tšatši le bo December bo 2018 awa magadi ba amogetše ba berekišitše mola ba le gone bale kgaitsedi le mogonyana ba bea kgang ba botša reno re kgopela ba boeng ba tle ba bege tabe se gore lena le tepegele go kgoga gona ke gona mo le kgaitsedi le mogonyana ba re bona ba nyaka 10,000 a magadi peke ba tla reela monyanya ga kokwaga sebakwa ke moo ke taba tšeo gone ba le kgaitsedi gore ena o nyaka lo tšaga le 10,000 ya magadi e ba ntšhitšeng ga mogonyana o re no o reketše mmage diphahlo ka mo ntlong wale o nyakega o re no o nyaka diphahlo kwatile ka tšona taba tše tša gore o bona ka re ba moganetša re monyanyana ba gane ba re no romela ka go mogala bo wa ga romele ba gane ke ntho e le gore sebaka ke sona seo.